Maikanem Abilin. Tinapalabas si marungkar ni Senyor Simon iti asyendana ket kinasarita na dagiti trabahador na. Kinid daw na ti suporta dagitoy iti tatapog na iti politika. Iti sabali a bangir nasalaw manen ni Lando da Bart kentungan. Pinarigat da daytoy sada na panintinag iti bakras. Itagagayem adto yung titulo iti nobela tayo na pauluan. Maikanem Abilin. Boss, natay nga tano no saan tay? Natay manuan no saan? Itinagmuatan. Tulungan na ka, boss. Sige, bayuyangan tan na ipangladaw. Sige. May isa, dua, talo. Asi kapay at ang sit. Ditan tinagbanagam. Intan tungan. Nagrigatan. Ngam asideg ako ni titapaw. Natagsunday ito na tao. Kumputak kadagiti mapalim ko akong putan. Kasimot na ito na tao. Hintin nagdadi ito bakas. Ikaguma katulungan. Iban ko iti kalabaw ko. Ada ito. Makaringin. Nakapuot matlain. Kasimot na ito na tao. Ubing pala na ito eh. Aray ko. Iti patapatak. Agtawan iti 19. Wano 20. Oh, ading. Kumusta ang tirik na? Aray ko. Nadaming kumatkitlin. Ngam masapol ang may pan iti pagagasan. Tanakaron sa tipan nakadaran na. Sino ka? May sa kagayam. Kumusta ang tirik na? Masakit ibang bagay. Aray ko. Ado ti sugat mo. Gapo iti pan nakaitinag mo iti bakras. Bimtak pa iti bibig mo. Apay, anyo tinapasamakin ka? Ipan ka iti pagagasan. Sanan, kabalak da ito'y. Oh, atoy, mangan ka. Subuan ka. Tapno makatumar ka iti agas. Tapno di mo marikna ti sakit. Agyamanak. Dakas na gadya da tao. Dakas da. Oh, Dakas na gadya pasurot ni Don Simon. oh. Balsak ida. Balsak to ida. Alo, mangan ka pa'y. Ayun pumiksa ka. Agsarita tanto, anay bag. Nagrugi gaya mo di pa nagkakampanya, paos. Kat agtaray gaya ni Senyor Simon iti kinamayaw. Wan, day damot damag ko. Sika, ibotos mo ka din ni Senyor Simon. Pakpakawan. Jak ibutaws. Di mo ibotos? Itiyan niya gapaw. Saan ko mamangabak? Lakay. Saan ko mamangabak bakit? Kaputan no mangabak. Ang mga ano nakarkaron ton. Di mo unaan ti pasabak lakay. Ha? Ay narikat ti kasta. Ang mga no agbidot kalaan. Anya kuma. Kung talaga jak ibutaws. Apay, ibutos mo. Kwa. Ay, isan ta nga ibutos. Awan tiga po na nga iso ti ibutos ta. Ti kalaban na ti ibutos ta. Elizabeth, apo, nagkararag ka ka din. Wala po. Anya din kararag mo. Nagyamanak iti Diyos, iti ipapaay na asalon at taapong. Kan
Nagkidawak iti tulong na iti inaldawa kasapulan ta. Wen apo, nasaya at dayta. Saan mo ko maaliplipatan dagiti bilin ko? Ti agkararag. Umuna, ti agyaman iti Diyos iti kinaimbag na. Ti may kadwa, agkidaw kalata iti panarabay na kadata. Winapong. Ket ti may katlo, agtungpal ka kadagiti amin nga isurukan ka tapag saya atam. Winapong. Ket ti may kapat, ayatam kumadagiti mangbusbusor kan ka. Winapong. Oray ka na yun dak nga apangan dagiti talo akaadalak amang busbusor kanyak. Ipatag ko lang taida. Apo, nasaysaya at madlaeng anaturturay di tapusom ti ayat. Asaan kat atigura? Nudad dumapay apong, agawan dati taraon ko. Iso amabisinak ton, nudumtang ti panangan. Nukas ta ti kayat da. Ipaay mulat ta kadakwada, apo. Bayam, tanayunak tulat ta ti balon mo. Tanubilang alaen da ti balon mo. Agdapay matda aparakan ka. Kayat ko nga rod abalsan ida. Ngam, pampanunutak ngamin dagiti bilbilin nyo. Wan, apo, di ka gibalas. Saan anasaya at dayta? Wan, apong. Ala, maturog tan, apo. Tamasapa tamanan nga agreeng inton bigat. Talaga dakas da gidya ta tao, manong. Awan pasping ti kinadakas da. Lando, Addan tol daw da. Addan tol daw da. oh Lando, Inunod ko da. Isoda tinang patay iti na iti anak. Isoda. anya, Naita tipod no. Sa ita, dandanidak pinatay. Iso at balsik ita. Lando, kastamot tiriknak idi. Ti sobra, asakit tinakam. Talaga kayat ko ti bumalas. Ngam jakpay kabalan. Ha? Amom ka di. Inagaw da ti dagami. Nakilaban da na ng kandatang ko. Ngam anya ti gaway da iti bala. Anya. Pinatay dadag iti dadakkel ko. Ket inaguman da ti dagami. Manipod idin. Kayat kumot ti bumalas. Isungay ta. Nakikapagak kadag iti imunan ang nagrebelde. Kaputan na aguman. Kan nadang randamit. Nukayat mo. Sumurot kamit kanyak. Kayat ko ti mapanag sugal. Ngam di tay mo't makarwar. Madam, sana kayat ni senyor nga agsugal tayo ita. Tati kayat na, awan ti makita dagiti tao apakapilawan tayo. Iso ati kayat na, ti agkampanya, ken mangtulong ka dagiti agkasapulan, ti aramiden tayo. Makauma, makabannog. Madam, agtungpal tayo lata. Sana bali, kukuha tayon to amin apanawan, kalpasan ti basing kawal. Sabagay. Inkaman kit di mangirwar iti kabalyo, Bart. Kabalyo? Inak iji asyenda. Sumarong karak ijay. Agyamanak, nalpasan ti panagparaspas tayo. Igme, ibagam kadagiti kakadwa nga umalis tayo iti abagatan. Nabanno ka talaga. Itugaw ko biit ito'y sirok to'y dakkala kayo. Ho!
Ho! Ni Senyora Anita. Oops! Anyaman nga tatibaga na kanya, taimay dito asyenda. Oh, apa yakit kita naklatan, Ella? Ha? Naimbag nga orasyo, Senyora. Ha! Nagatugaw ka man dito, sirok tidakala kayo. Talaga asadot kanya. Anya? Managin ko nakalagayam. Mananggon daway. Anya? Kaya't mula ipasusweldoan, adi ka matag-trabaho? Apay kadi akasta kayo, Senyora. Anya tinagbasulak kada kayo. Takasla ka na yun, dak akasuron. Anya? Tunggal umay kayo dito asyenda, pagpupungtutan dak, nga oray awan mat basol ko. Gapot asadot ka! Sa anak asadot, Senyora. Agtrab-trabaho ak. Igmi, naibagam ka din kadagiti kakadwa ang mapantayo di tabagatan? Sige, Igmi, mapantayo. Di ulip-lipatan, dagiti aramatan nyo pagparaspas. Sige, Senyora, agtrabaho kami pa'y. Apayag, ginuyod nak. Bastos kan, Ella. Awanin pa nagraam mo kanyak. Amangan matno kayat mo ato'y paltog ko ti agbalin akabutag mo. Ha? Di mang kalbit lang, ti kurang. Igmi! Numatayak itamat lang. Amomon no sino tinangpatay kanyak. Iwaras mo to itintero o barangay. Tapno madismaya dagiti tao. Kat di dan tubutusan ni Senyor Simon. Gunilo! Anya? Da kayo aming nga ditoy. Imatangan nyo dahito yung mapaspasamak. Numatayak kita nga oras. Amo yung tinangpatay kanyak. Di ba ba mong tapaltog mo, Senyora? Nadako sa tao nila. Awan mo't basol na kada kayo, ha? Addan to aldaw mo, Ella. Awan ti aramidak amati, Senyora. Iso at tidak pagpupudutan. Simon, masurunak at talaga itidayjay nga Ella. Tangsit a babae. Mapankamanan ng riribok iti asyenda. Anya? Siyak, ti kunam anapan ng riribok ijay! Hapay ka di adadagsan ti daram ka ni Ella. Kat awat mati makita ngar aramidin na amadi. Natangsit ti panagsungsong bat na kanya. Masingipot ni Ella. Siguro, pinagsawam iti agkakasakit. Uno saan, dinangram, iso alabanan na ka. Ha! Isakit mo dayjay nga Ella. Idinto ta siyak nga asawam. Di mo isakit? Amok ti ugalim, Anita. Ken amok met ti ugali ni Ella. Okay lang, Simon. Ngam addan to aldaw dayjay a babae kanya. Apay nga ta, Auntie Ella. Saan mo tinasumarsarong karnilando? Uwin nagpayso Abay ngay. Anya nga tan tinapasama kin ko na. Auntie, amang ano agsakit. Nga ta, ay tinasaya at inkasarungkaran. Sige, Auntie. Saan na bale? Tawan mo sa ko ita. Iso nga inakman sa rungkaran. Lando! Lando! Ni, awan mo tao diti balayda. Lando? Ami? Ha? Lando! Anya tinapasama kin ka? Apay alimitam tamay sama tam. Kasla nabugbog ka. Wen, umay ka. Sumra ka. Ami, nakapasyar ka man. Gapot adwa Domingo adhin akong sinarungkaran. Iswa siya kung tisimbarungkarkan ka. Nga mapaya kas tamat kan tilangam. Asino tinanglugupkan ka? Awan sa bali. No, dagiti ka, busor ko. Anya? Malabas dan.
Diyan kung mapalabas na ito yung inaramid da kanyak. Anya ti inaramid da kan ka? Linog gubandak. Aging gaya ti Jack kinabalan. Kalpasan na. Tinagdak iti bakras. Anya? Day tatipod no ami. Di da man lanasyan kan ka? Awan asida at talaga? Talaga mat nga wana asida. Lando? Naimbaglangan na. Tagda ni Manong Ansong. Nga iso tinakakita iti napasamak. Kat iso tinang tulong kanyak. Anya? Inagasan nak. Impakita nak iti mangagas. Iso da ito eh. Mayat matan tirik nak. Lando? Pinilit nak na ipakita iti mangagas. Nagsaya atin day ta at tao, Lando. Ta pinaagasan na ka. Talaga ami. Nasingpit at tao ni Manong Ansong. Kit utang ko kan kuha na tibiyag ko. No awan na ng tulong kanyak. Amangan no natayak itan. Kagabsat ken patpatgep at agakamanggaan. Agyamanak iti daytoy nga idadarayo iti daytoy. Apa nagsaritak diti baranggayo. Imayak tao may kukuma ipakpakaasi. Ngayon ton panagbubutos. Di uliplipatan nga ikurit iti balutayo. Tinagan ko Simon Alban para mayor. Agbyag ni Simon Alban! Agbyag! Ang yaman nakuray kada kayo. Kaya't ko ibaga kada kayo. Ano an yaman ti kidawan yung tukanya. Inton siya ti bangabak. Ikarik nga ipay ko. Ikan tayo iti kalsada na ito baranggayo. Tapno sa amin amarigatan. Dagiti eskwela. Agbyag ni Simon Alban! Ang yaman na kakabsat ko ida. Mapan tayo iti barangay Kanyugan. Ijay iti sumaruno apapalan tayo. Juan Senyor! Mayat ka din tiriknam, Lando. Uwin Manong Ansong. Nasayat. Kabalam ka din timagna. Uwin Manong. Nakasarita mong tinam. May papan iti isusurot mo kanyak iti bantay. Uwan. Di na kayat. Ang libasak ton. Sigurado ka kaditi pangedeng mo. Asumurot kan kanyak iti bantay. Agbaling kanton akas kada kami aribelde. Uwan. Sigurado akon. Umapungak kada kayo. Anya ti pagbanagan ni Lando iti dayta pangedeng na. Santo nga tangag babawi. Gagayem. Di uliway na denggen tituloy tinobela tayo na paulwan. Maikanem abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Rebutazo. Technical ken musical scoring John Ligligen. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. Maikanem abilin.